bana madu melody dum dai kare neko passing note passing tone lo mai ya nebe tone mung lo ma sai okay nebe tone go pha re la chum pian de yang thing bu sen re she got a room ngai khot tone go na me nebe tone phe upper part de mi re lower part de mi re she got sai ya ne khot tone re nga khot tone na upper part nga jang so ma ga de sai nebe tone re yang re na ne khot tone go na me lower part nya ma ga de sai nebe tong re yang re na nebe tong lang ngo se nga jang ko tong pai thang wa rai nga shi sun da ku re one bar ko yu ga 1 2 3 4 and 1 2 3แล้วก็ดูคราอยู่ก็nga yang ji ko ki si nam du khot nok re nga khot nok ko na me apa pat de sai nebe tong ko a wa tai mat de shi ko who step te was style re la mana half step te nga jang go a flat sing re g sharp re na nga yan de ni be thong phe yu ga nga ya 1 2 2 go ni be thong tai ma sai 3 khot thong bai wa tai direct sai khot thong ko na me ni be thong sala lang sai nga jang sang ko de the rao khot thong bai thang wa ra nga direct 1 2 3 4 and ne 4 and go c go khot no ne n go what the bad D go passing no react. Yeah, A minor ba. 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3. That go to cry you got 1 and E go kono ko na me neighbor thong sa da de go she go half step te wa sa ku re E te F go half step te okay မြေနာ 1b ကိုနာ kc ကိုနာ neighbor ထုံးကို 1 2 whole step တဲ့စာได้ neighbor ထုံးကိုရန်တဲ့ a minor ကိုနာကို1 and နဲ့ကိုလောင်ได้ neighbor ထုံးကို half step တဲ့ว่าစာได้ neighbor ထုံးလောင်ကိုတဲ့တော့2 5နဲ့ခွနုတ်ပဲထางว่าတဲ့တော့ရှိကိုกลางเป็นတဲ့ညံ့မဝါမကားတဲ့နာ neighbor ထုံးပဲว่าล่ะ1 and 2 and then neighbor ထုံးပဲอยู่ကငါရှိကို whole step တဲ့ right နာမဲညံ့မဝါမကားတဲ့နာ lower part တဲ့နာလာတာခုရဲလာမနာ half step တဲ့ကြောင့်တော့ D sharp string နဲ့ E flat ရဲနာငါ1 and 2 and နှစ်ခုလောင်ได้แต่งก็เสร็จတဲ့တော့ the 1 and 2 and ငါก็ရှိကို neighbor ထုံးရဲတော်မကြောင့်အထင်ရော3 ငါก็ခတ်ထုံးပဲဝါစတိုင်ရာခုရဲ1 and 2 and 3 4 and နဲ့ 4 and ก็4ก็ A minor နမ်2 khot note B ก็ passing note ရဲကားရဲ1 and 2 and 3 4 and ဒါကြောင့်D minor นำดู 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and แล้วก็อยู่กันอย่าง1ก็คอนโนก็นำแม่ and ก็1 2 and ว่าแต่นกก็นิเวศทงเดี๋ยวก็รู้ว่าปัดเดว่าหลังได้นิเวศทงเรนำแม่ half step แถวว่าไรตัวเร full step แล้วก็ดูมันอะไรงั้นshe got half step lang da 1 2 and นี่ပဲထုံးလောင်ကိုဆန်ကကြောင့်ကော့ထုံးပဲဝါနော်3 4 and 4 and ကို passing note ရဲဆယ်1 2 and 3 4 and แล้วก็ G7 လဲငါ1 2 3 4 G D F D G7 ရဲ1 and ก็นี่เป็นทงชีก็ whole step 1 and นี่เป็นทงหลังก็สังเกตก็ทงไปว่านะ2 1 and 2 and นี่เป็นทง half step ว่าละได้1 and 2 and แต่ก็สังเกตนะนี่เป็นทงหลังก็สังเกตก็ทงไป3 and ใน and ก็คอนโน4ใน G มุ่งคอนโนเรีย1 and 2 and 3 and 4
จินนานาสตูเอ